米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。乌娃娃努高瓦斯吉达，我们是上帝的儿女。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚多苏阿努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以罗马萨卡法鲁阿兹方lima kusafau atusir suasa nauhani sa ay ko patalaway tamuanan a palakuli ko alingo no kawas o saka malawawa to no kawas kamu saan。 罗马书第8章第15节说，因为上帝所赐的灵不是要奴役你们，使你们仍在恐惧中，而是要使你们有上帝儿女的名分。Saligagaw, jiraraw ko urib matafat itulman, upatay ko nini saan ifang jalay julal, ta ukatalawan ita lemak ko ni. Nikaw rira, o mapaoripay to no kawas tamlaw kita, umikritlay ko fang jalay alingo ititaanan, milias to tatiihay lemak no hakar。人因犯罪而陷入黑暗，圣经说这就是死亡，而这也是我们所惧怕的事情。但我们是蒙上帝救恩的人，圣灵带领我们脱离世俗中的邪恶。米多伦吉达，我们同心祷告。Tabangaw, pakai ni ipipaorip ni Yes Kristo, malayap iso kako malawawa no miso. Saka mangalay kako mihakalong to pikerit no fang salay atingo mararit ira ko masafalohay orip. Ta pakalias kako to raraw ato tatihay lemak。 主啊，你借着耶稣基督的拯救，接纳我成为你的儿女，因此我愿意顺服圣灵的带领，时时有更新的生命，脱离罪恶。Pakai ni tatamaan nay angangan no tapang ji Yes Kristo mitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。